Enzo Maresca ati naribeshye cyane, ati bibabaje cyane, ari hanze ibindi byumweru bitandatu. Ayo niyo makuru agezweho, ari hanze ibyumweru bitandatu. Ari hanze ibyumweru bitandatu mu by'ukuri. Cole Palmer Germain ati I was wrong, ati naribeshye, ati ikibabaje nuko ari hanze ukwezi n'igice. Nekereza ko mu myaka itari myinshi amaze mu kipe ya Chelsea, Samil, iyo tuvuze de Bruce benshi bumva Cole Palmer Germain kuba atarimo wenda mbijyanire n'izindi information. Ntibafite Cole Palmer ku munsi w'ejo. Undi musore badafite nabonye ni Bernard Badiashile, nawe ntari ku munsi w'ejo. Undi uri doubtful bashobora gukina cyangwa se ntibakine ni Moises Caicedo, Enzo Fernandez na Pedro Neto. Bose barashidikanywa ku munsi w'ejo, nubwo bagaruye Tosini Adrabio na Wesley Fofana ndetse na Andre Santos kuri wa gatandatu, ariko byanze bikunze iyo wumvise Cole Palmer hanze y'ikibuga cya Enzo Maresca benshi bagira ikibazo kuri ikipe. Niwe meilleur joueur wabo, niwe Eden Hazard wabo wa 2014. Niwe meilleur joueur wabo muri ino myaka nk'itatu ishize ayigezemo. Hari itazi ntiyuzuye tatu ndirimo sa wa gatatu atangiye. Ni umukinnyi mwiza wabo. Yadahari Chelsea kubona resultat bisigaye bigorana cyane kuko Chelsea yagize ikibazo buriya kurekura Nicholas Jackson, ukagura Liam Delap agahita avunika igihe kirekire. Bisobanuye ko nyine ya Swat depth bashakaga utayibona ko kubwabo bateshiza ko Liam Delap na Wao Pedro bajya basimburana kuri nimero 9. Hanyuma mu gihe Cole Palmer yaba yagize ikibazo cyangwa bakeneye n'ubundi na offensive nyinshi cyangwa se bakeneye kwataka cyane, bakongeramo Wao Pedro akaba yafatanya na Cole Palmer kuko bafite ubushobozi bwose bwo guhinduranya umwanya kandi bigakomeza dynamisme mu mikinire yabo. Ijyari rero kuba Cole Palmer yaravunitse na Liam Delap akavunika, bibobrija ko Wao Pedro yigomba gukina 9. Yagiye ku 9 nta wundi muntu ufite ubushobozi bwo kuba yakina 10 nkuko Cole Palmer yabikora. Bita bisanga Enzo Fernandez agomba kuva muri mediane akagaruka, kandi nanone ahavuye usanga nta muntu ufite ubushobozi bwo kwakina nkuko yahakinaga ko ugiye kureba barekuye Kenan Drogba meze neza muri Everton, bazana Facundo Buenanote. Sinzi rero ikintu abantu baba batekereza wenda ni cyo kintu babize ni nacyo bakora, ako simba numva logique irimo yo kurekura Drogba warayize ukajya kuzana Facundo Buenanote. Ni downgrade ngiye ku bwanjye, ubuzanye umukinnyi uri munsi yundi pe sikubibona Delari mu kiza kuzana Facundo Buenanote urekuye Drogba ni downgrade ngiye. Umutoza yatekerezaga ko azanye Facundo nk'umuntu uri we versatile kuko ashobora gukina no ku mpande nubwo ashobora no gukina ku 10. Ese burega baza uri umuyobozi wa Chelsea bakagushyiramo option yo kuvanga umuntu azakina ku ruhande, uzabakiye ku mpande Chelsea ifite. We yatekerezaga ko ari umuntu Chelsea ifite overloading ku mpande, ifite abawinga barenze 5. Ikindi kandi umukinnyi niwe wasabye gusohoka. Umukinnyi maybe wenda icyo ngicyo ubushake bw'umukinnyi yaravuze ati ndeka njyaho nyina. Facundo we bamuganirije yumva kwicara kuri bench asunika. Ako reka twumvikane Chelsea yakoze amakosa yo kutagura Xavi Simons. Yagomba kugura Xavi Simons kuko yagakwiye kuba option, kuko kubura kwa Cole Palmer bituma imyanya ibiri ya Chelsea ipfa. Mwanya yakinaga uwugiyeho ntago ari bukine neza nka Cole Palmer, uwujeho aba yataye umwanya, ntabwo ari bubone umuntu uri bukine 8 nkwa Enzo Fernandez. Bivuze ngo uzi ikintu bita bibakorera bita bizana Reece James hagati mu kibuga cyangwa Romeo Lavia, ugakina mu gihe wakinaga umukaseri no box to box, ugahita ujya mu gukinisha abakaseri babiri. Kuko yaba Reece James icyo yagukora gifatika no kubera umukaseri afite umubiri mwiza, afite physique, afite iki aje gushyiraho umubiri akakwambura umupira akawutanga. Bita bifata Caicedo ikamuvana kuri 6 akaba nk'umuntu ugiye gukina ahubwo 8, nasigaye yisanga atsinda ibitego kuruta ibyo yigeze gutsinda mu myaka ye ya mbere. Ijyari rero kuri Chelsea ibi kugira ikibazo nyine gishingiye kuri Swat. Kubura Cole Palmer biragoye ko bazatsinda match y'ikipe ikomeye cyane iri mu bihe byayo. Batsinda Liverpool ko na Liverpool batsinze Liverpool imaze match 3 idatsinda. Ne 3 nenye. Match 2. Iri imaze 2 ijya ya gatatu. Bivuze ngo nabo
match zikomeye kuko nka match ya Paris Saint-Germain batsinze Nexac no match Enzo Maresca ya present agiye kwerekana imwe muri match zikomeye yatsinze muri kuvatanya gutoza Chelsea ni match ya Paris Saint-Germain niyo match ikomeye kuruta izindi zose iramuvugira cyane yamuvugira bivuze ngo ni gutsindira ya match ni Korepama iyo umushyize yara ku ruhande ko ufitemo aho Pedro uburufata abayitwa muri shema tactique kari kuri karindwi Nuno Mendes yaramushatse akaba yibereye hagati yaramushatse utuntu twayitonze yakira umupira ku ruhande agahita yogoga ikibuga yinjiramo hagati noneho yajyamo hagati wowe Pedro agahita ava ku icyenda agahita ajya gukina ya karindwi Korepama yakinaga abo bantu rero gushaka kubona ukuntu ushaka kubafata Nuno Mendes yagezabura nyine ukabigenza kuko n'ibitego byinshi babitsindiye kuri side babitsindiye kuri side rwose ijya rero kuri Chelsea kubura Kore iragira ibibazo ariko nayo irabizi ko wahitamo kumubura ukwezi kwa mbere ko niba byagakomeye cyane tujye muri shampiyona y'Ubwongereza ikinwa muri phase ebyiri iyo bita physical battle na psychological battle. Physical battle ni yingi yo kuva mu kwezi kwa mbere kuva mu kwezi kwa mbere kujya mu kwezi kwa mbere hamwe wese bavuga ati naguze umukinnyi bantu barwanira imyanya Lucas Paqueta bamukaye ibibazo byo kubetinga ngiye gushyiramo imbaraga nongere ku rwego buri wese nyine ashyiramo physique ndi Yakuba Minte bankuyeho ya Simon Adingra reka ngiyemo imbaraga ndi Jokeresh reka nemeza abantu runaka gutyo iyo niyo physical battle amakipe bavuga ati dutsinzwe match imwe haracyari match 20 sawa ngira ngo ari hanze igihe bigenda no mu kwezi kwa mbere bavuga ati harimo amanota 5 agatanya bakora za statistique ngikipe zageze mu kwezi kwa mbere ngo ziyoboye ngo nizigitwara igikombe ngo na Arsenal yawenga gusa ngo cyango ninde urumva ugatanya gushyira ikintu kitwa ngo igikombe muri interview zose ko mutsinze ko mudatsinze Liverpool ikaba yatsinze naguteza kari pressure kuri mwebwe bya bindi bigatangira kuza ku mutwe ariho handa abantu bakina bafite ama live score Liverpool yatsinze Newcastle Village yoboye Gundogan agahita nagamo 2 igikombe kikaba kiragiye ibintu nk'ibyo niyikomera ni naho bra City ni naho Pep Guardiola bera mubi Pep ashobora gutakaza imikino 4 mu mwaka uzabicunga igihe cyose atwaye ibikombe yatsindwa nk'imikino 3 cyangwa ingana yose yitsindwa muri Fazari agahita faze retour handa agakubita mu match 18 match 20 gadatsindwa agakubita iyo niyo bita psychological battle ubu ngo bati Korepama kimwe mu bibazo afite no munaniro twese turabizi no munaniro Korepama yagiye muri Chelsea nta muntu utekereza ko amafaranga yaguzwe yakwiriye ajya guprove umwaka wa mbere akora ibidasanzwe ajya mu gikombe cy'Uburayi bamwicaza ku gatebe yari hanagura arataha umwaka wa kabiri nabwo ntibyari bibi ku mibare ya Chelsea naho Chelsea iri kuva iri kugana atwayemo Conference League atwayemo igikombe cy'isi cy'amakrebe navuga ko agize umwaka mwiza ibyo bintu arabizi ko mu Bwongereza bataramwizera muri equipe ya mbere mu ikipe y'igihugu icyo kintu ari kukigwana nacyo cyo gushaka kwemeza abantu katari wa mukinyi w'umwaka umwe kuko abakinyi mu Bwongereza turabazi w'umwaka umwe Charlie Austin umwaka umwe turabazi Mahendro Karol turabazi umwaka umwe n'abandi bakiyi batandukanye bagiye baza baza Markovic umwaka umwe bakaza bagakina umwaka umwe bikarangira Korepama ibyo bintu biri mu mutwe byo gushaka kwemeza abantu ko so wabonye ama interview yitangira ngo Champions League muri City ngo sinyibara ngo nari mukinyi ngo nyine wo muri equipe ngo ariko ngo yenda unyitwaye na Chelsea ngo naba nakoze cyane uwo mukinyi uri kuva muri yo phase yo kwitwa umwana akajya ku mukinyi uri elite akoresha imbaraga nyinshi kandi imikino yabaye myinshi n'ingendo ni nyinshi aje mu ikipe muri Conference League mu ikipe yitwa bwa Noah ngo niba ari mu nkuge niba ari hehe bajya gukinira hakurya mu metero 4 na bingahe Real rikurira ko yagiye kwa Karater Matriko Chelsea umwaka ushize yagiyeyo kipe yaho yitwa Karabag ntabwo yari ifite ni Karabag niyo muri Karabag niyo muri Azerbaijan Karater Matriko ni yahe si muri Azerbaijan naho Kairat Marumati niyo muri Kazakhstan ahubwo hari ikipe yo muri Kazakhstan yindi yitwa gute ni yitwa gute muri Kazakhstan Astana yo muri Astana ubushize nta kibuga yari ifite yakiniye ku kibuga cya Kairat Almaty bituma Chelsea cyo gihe yagiyeyo ibi rero iri ngo yakoze ibirometero byinshi Chelsea yagiye kwa Astana ijya gukina ku kibuga cya Kairat Almaty muri biriya birometero byose bavuga izo ngendo zose uziteranyije na international break no muri Amerika na yose ibyo byose biba biri mu mutwe w'umuntu abaganga ba Chelsea barabizi ko nta mvune nta gufa yavunitse nta bintu ngo by'amamasozi n'ibiki byose bihari bavuga ati ndeka ruhuke kuno kwezi kwa 11 ubundi champion izakinwa neza international break yo mu kwezi kwa 11 ivuyemo bagiye gukubita meza 5 yo gukina kujya mu kwezi kwa 3 nibwo bazaba bagiye gukina champion pamba naba yamaze kuruka kuko no barabireba kuri news akabona Nottingham bakabona n'izandi
habaye harimo Chelsea na Man City Palmer yaba yagarutse. ari hanze ukwezi n'igice arasiba match ya Forest ku munsi w'ejo bari hanze hanyuma bakire Ajax mu rugo bakire Sunderland mu rugo basure Wolves hanze muri Carabao Cup basure Spurs muri championnat bakire basure Karabag muri Ligue des Champions bakire Wolves mu rugo muri championnat y'Abongereza basure Burnley muri championnat y'Abongereza ubundi bagire gutya bakire FC Barcelona mu rugo azaba ari muri Ligue des Champions kigaraka ko Cole Palmer ari umukinnyi mwiza muri Chelsea mu myaka amazemo reka mfate 2023 2024 kugira ngo wumve ukuntu uyu musore ari ishyano mu by'ukuri ibitego 38 muri shampiyona assist 19 tego 38 urumva ari bike cyari byinshi cyane 38 nabifite rwose uyu muvandimwe buri kintu cyose kiri muri Chelsea ntavuze byose niyo wa mbere fast pass yatanze amahirwe yaremye expected goals shot on targets pass muri box adversaire buri kintu cyose kibera mu kibuga kuri Chelsea ubundi Cole Palmer niyo wa mbere byose mu myaka 2 n'igice amaze muri Chelsea kuko uyu mwaka ndabara mwaho kiri gutangira ndawereka nkwita igice reka tubare 2 n'igice seze ebyiri zuzuye zabanje n'ingi turimo dutangira amaze kugira uruhare rw'ibitego 73 muri Chelsea mu marushanwa yose yego uravuga byose mu rusange atsinda shampiyona gusa ibitego 45 assist 28 muri match 101 ubwo shampiyona 38 ibitego assist 19 umva match 101 uruhare rw'ibitego 73 mu myaka 2 n'igice kuri Cole Palmer bisobanuye byinshi kuri attaque ya Chelsea ngira ngo ni byo goal assist total shots shot on targets expected goals expected assists chances created byose mu by'ukuri araza ari ku mwanya wa mbere Cole Palmer Germain birasobanura icyo ari cyo muri Chelsea ko Chelsea ifite Cole Palmer imikino 73 yatsinze 36 inganya 19 itakaza 18 idafite Cole Palmer itamufite noneho bakinye imikino 7 batsinda imikino 4 batakaza 3 urumva nta nubwo mubura kenshi ariko yadahari mu by'ukuri birigaragaza kuko uyu muvandimwe ari hanze ibyumweru 6 adakinira ikipe ya De Bruyne areka ruhuke bisigaye ibigiza nibyo biri imbere mbere yuko tuva kuri iyi game hari Nottingham Forest bagiye guhura nayo nimwe mu ekipe mabi ari matenguha abantu kuruta binyuranye cyane niyo twabonye umwaka ushize ikipe ya Nottingham Forest uyu mwaka w'imikino ifite intsinzi imwe yonyine mu marushanwa yose ifite intsinzi imwe yonyine yabonye bafungura ku bwa nuno bafungura shampiyona uyu musaza ntaratsinda match batsindaga ikipe ya Brentford kuva ubwo kugera ubu Nottingham Forest nta match nimwe iratsinda ushatse wabara neza hari match 7 muri shampiyona hari match 2 za Europa League yes hari match 2 za Europa League ushobora no kwitubaraho n'indi match imwe ya yari cup mu Bwongereza ntibakinye match yari cup bari match League Cup rega niyo Manchester United yavuyemo ubwo zaba ari match 9 muri izo match 9 bafite intsinzi imwe yonyine mu marushanwa yose babonye ku munsi wa mbere ufungura shampiyona nimwe ma equipe make yirukanye umutoza iyo ni ikipe ya West Ham birukanye Graham Potter nabo birukanye Nuno Espirito Santo yahise ajya no muri equipe ya West Ham kuva Ange Postecoglou yifashe amaze gutoza match 7 nta match nimwe nabaratsinda muri izo match 7 atsinzwemo match 5 anganya match 2 atsinze ibitego 7 gusa yinjizwa ibitego 15 so mu yandi magambo nubwo Chelsea ifite groupe y'abakinnyi benshi bafite ikibazo cy'imvune kuva kuri ba Levi Colwill kujya kuri Cole Palmer Germain kujya kuri ba Liam Delap kuri ba Benoit Badiashile muri ubwo buryo ariko bagiye guhura n'imwe mu equipe mabi febre cyane iri hasi uzategura umunsi tuyinjiremo mu buryo bwagutse cyane mbabwira amaherere bagiye bakora ariko ikipe ntagiri mu bihe byayo ntagiri muri momentum kireka ari match nk'ingi bagiye wavuga ngo barayiheraho bubaka kuba batangira gutsinda imikino ariko so far run bariho
uburyo barimo bakina imikino ni forume zo kumanuka mu by'ukuri noza Ange Postecoglou gukora ibintu byiza mu mwaka wa kabiri ntabwo azayigeza mu mwaka wa kabiri ikigaragara irirukana undi mutoza ikigaragara kandi yitemo neza ku isaha y'isa 12 n'igice kuri uyu wa gatandatu dufite Fulham irakira Arsenal match y'umusifuzi Anton Taylor kuri Wagner mu cyane umuvandimwe Stuart Atwell hanyuma umusifuzi wa kane ni cyangwa se Samuel Barcott. Mikel Arteta amezate Martin Odegaard tuvuye muri international black ntabwo tumubonye mu by'ukuri amezate uyu muvandimwe Martin Odegaard ari hanze ibyumweru bitari bike mu by'ukuri nta tariki ya nyayo dushyizeho azagarukiraho bizaterwa n'uburyo azagenda akira n'uburyo azagenda yiyumva mu bihe biri imbere ariko yabaye umunyamahirwe make cyane kubera ibimubayeho muri uno mwaka w'imikino mu bijyanye n'imvune uyu mwaka w'imikino ntabwo ari mwiza kuri we ariko twiteze yuko azagaruka mu gihe kitarambiranye ariko ari hanze ibyumweru ntabwo ari igihe gitoya. Urakoze cyane mbere ko ngira akabazo mbaza Samiri gatoya reka nongera numve Mikel Arteta. Mikel, ku munsi w'ejo hashize kuwa kane ntabwo nabonye Martin Zubimendi mu myitozo. Uyu muvandimwe ko ejo hashize kutakoze imyitozo afite icyo kibazo. Martin Zubimendi tuganiriza gato Mikel Arteta. Yeah, all the players come from different countries, different amounts of games and minutes played, and we believe that it was the right thing to do. He played 2 games again. His load has been really high recently, and he needed an extra day. But he's available. He will be available, yes. Yeah, all the players come from different countries. Ati abakinnyi bose baturuka mu bihugu bitandukanye bakinnye iminota itandukanye bakinnye imikino itandukanye nawe rero dutekereza ko ari ikintu cyanya cyo kuba twaramuhaye uriya munsi akaruhuka kuko yakinnye imikino ibiri yombi n'ikipe y'igihugu ya Espagne rero arimo arakora cyane amaze igihe akora cyane twari dukeneye kumuha umunsi wo kuruhuka. Umunyamakuru ati azaboneka mu kibuga arahari natwe turari kugira ngo tubagezeho iyi mikino yose ku munsi w'ejo. Sami ngira ngo mu myaka byibuze reka mfate ine itambutse twabonyemo bato zo guhera ku munsi wa 30 wa shampiyona kugeza ku musozo wayo twabonyemo bato ya Arsenal na Man City ku gikombe. Akenshi ugasanga Arsenal igiye kuri 30 iyoboye ariko bekagira ku munsi wa nyuma City igatwara igikombe. Urugamba uko wabonye rwagendaga mu myaka itambutse kuri Arsenal ubu ngubu irurimo na Liverpool mu ntangiriro za shampiyona. Urugamba biteguye kururwana mpaka bagasunika na Liverpool cyangwa za mbaraga ziracyari ziriza imyaka itambutse. Nta rugamba rwa Premier League rwo mu mikino 6 ya mbere nyamara rwatangiye narwo ahubwo ikintu gihari urugamba ruri mu mitwe y'abantu. Umva Arsenal iri mu mwaka wo gusarura ni harvesting season abantu bose barebye isoko urugamba rwatangiriye ku isoko kandi buriya uko witwaye ku isoko ni nako bigushya ubu nta muntu sinzi niba bari muri comedy ntiyatera Braga avuga ko Manchester United izatwara Premier League sinigeze ko ari umuntu wavuga icyo kintu biragoye urumva niba bari muri comedy menya bataseka ikintu gimwe gihari rugamba rumitwe y'abafana Arsenal imaze imyaka 3 ya kabiri muri uyu mwaka wa nyuma ikoze transfer tigeze ikora kuva yabaho kwinjiza abakinnyi hakaba harimo 4 baje kubanza mu kibuga mu bakinnyi winjije ku mafaranga menshi ukagura umukinnyi uzwi wakinaga kuko Zubimendi ni umuntu Real Madrid yifuzaga umuntu wavuzwe muri za Barcelona umuntu wavuzwe mu makipe menshi atandukanye umukinnyi ubanza wo muri equipe nationale Espagne imwe muri 5 nziza ku isi. Yokeres twamuri igihe kinini rutayizamu atsinze ibitego byinshi umwaka ushize tuvanye amakoefficient rutayizamu mwiza si yatoye nka rutayizamu mwiza umwaka ushize muri Ballon d'Or so bahembye ngo rutayizamu mwiza Ebere Chieze mwiza muri wifuzwa n'amakipe menshi ubundi ntabwo byakunda kuba ko Arsenal igura abakinnyi bifuzwa n'abandi makipe hakunda abandi bose bagabaryamye ku bakinnyi ba defenseur bavuga ikavuga umu defenseur ikavuga nka utaramwe kiraga muri Paris muri AC Milan wambaraga gatanu nitwa nde Philippe Mexes ikavuga Philippe Mexes kamuvuga igahita igura Sebastian Skirachi from nowhere
Arsenal yakoze isoko risobanurira buri wese. Numva ari ukuntu ugera mu rugo. Hari igihe nko mu rugo bakubwira ati genda ujye kuzana, genda ku kiraro ukureho, ku kiraro cy'inka ukureho igiti ko abantu bo mu cyaro, cyangwa nkawe bakahita bakujya kuri busheri uzana inyama. Menya ko umunsi udasanzwe. Urumva hari igihe bari nko mu mugizi. None se kujya ku kiraro ugakuraho igiti nyine ntugisenye se? Yego nyine, ariko mama uzagisubizaho. Hari nk'igihe kujya ku kiraro ugakuraho igiti. Nk'igiti nyine urumva hari ibiti biba bishinze, hari niba bisakaye. Ikuyemo icyo hejuru ntabwo byose ntabwo cyahita kigwa kamemu. Cyo kugira nyine ngo muhite mucana ku kanya. Kuko atari ibintu bidasanzwe. Nk'iwanyu umva niba nk'iwanyu mu rugo iwanyu. Wongeye uzana ibiro 4 by'inyama, mubizi ko muri 5. Uhita uvuga ati hari ibintu bidasanzwe bigiye kubona iki. Ibiro 4 bimeze biti. Na Arsenal transfer yakoze. Singombwa ko igiye kubwira abantu ngo turashaka igikombe. Oye, transfer z'ubwazo zirabyivugira. Liverpool nayo nuko. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo bato iri mu bantu, ariko nta bato ya Premier League mu mikino 7 ntayibaho. N'ikimenyimenyi watsindwa imikino 7 ya mbere ya Premier League ugatwara n'igikombe. Ubaye uri seri bishobora kubaho ugatangira nabi nese Leicester ijya gufatiraho muri 2015. Yari yatangiye kubita imikino 6 yose yikurikiranye, cyangwa yahuye n'amakipe atari serie za Tottenham, za Chelsea zashaka kwirukana umutoza abakinyi hakina Willian gusa, abandi bose bashaka kwirukana umutoza ibintu nk'ibi. Arsenal na Liverpool bahebereye kuri bato yo ku isoko. Urumva woguze yo keresha nguza Isaac, nguze ugoye Kitike, uguze Berechies, nguze Florian Wirtz, uguze Zubimendi, nguze umukinnyi nka Kakana ko mu Butaliyani cyangwa Frimpong, uguze Mosquera. Gasa nyine ku isoko uretse gukora retouche cyane. Bigaragara ko guhera no hanze y'ikibuga habayemo bato ku isoko. Niyo makipe navuga yaguze neza abakinnyi. Wenda muri Liverpool ntabwo birahura, kuko iyo waguze abakinnyi hari icyo bita ngo ni iby'abantu haba gutekereza ko wakora. Cyongereza babyita ngo expectations. Icyo abantu bakwitezeho n'icyo uri kuderivaringa. Kandi akenshi expectations ntabwo zikunda guhura na reality. Ari gihura na Mbappe yambaye TC n'izuka afite ati no muhamya wa Yehova cyangwa no mudivu ugiye gutangira isabato, kuma agiye kwa NDC kwicira ku muceri. Wambaye ishati iteye n'TC kavuga ati umuntu ashobora kuba ari nk'umuntu ugiye gutangira isabato, kumbi afite ahantu agiye kuminina ni kanyota ari gutaha cyane. Urumva noneho Arsenal na Liverpool bitewe nuko bitwaye ku isoko hari icyo tubatekerezaho. Niyo mpamvu Mbappe yabyise bato. Nibyo ni bato, kuko ni bato yahereye no ku isoko cyane. Urumva abantu bose babajijwe uyu mwaka. Ni ikipe amahirwe gutwara igikombe cya Champions. Utavuze Arsenal yavuze Liverpool. Aho ngaho rwose. Naho hantu bari benshi.